Жукускай корот кинеме библиотекалар тигер край веритер үле 1970 сыллахтан сагаламыта. Кален бу үлебит кеңен сайдан 2015 сыллакка программа болон тахсыбыта Якутское видение. Бебет сыл соруп турорунан үлебитин тон хагалатак битсе. Ол курдук биги информационно-библиографический отдел сүрүннен бу үлене салая. 2015 сылтан Жукускай корот историятын, культуратын, арас кайскалак темаларынын көрөммүт. Биги бебет Якутское видение электронный каталогка жолан кагыт статьяларын, журналын, статьяларын килдере турабытсы. Ол үле тегин быспакка бара турар. Онна бу кенникен 2019 сыллакка муспут материал бутун бартын бириге бар болун демит, мой Якутск тем порталары буппут. Ол порталы ме бириге отдел бут салаян ытат, бириге көрөбүт истебит, сайыннара буттек кагыт. Вот. Олон tukay butigar bihiaka tukpar. Korat istoриятын эребол бакка корат тугунан канны кинигенага коби спихега бар. Жукускай тугунан ырыла когонар спихектер бар. Корат историятта журфикшн журналы көтөлели хеджипут статьялар бартаваллар. Бу справочниктер бут электронный бартаваллар булсалар тустарынан онна бир хамайкен туттар бүттен мемориальные доски ден разделлах бутун нолган байы. Ол раздел бутын 2019 сылтан, хүлбәлтан сағлақты түшейдік күстәғ өлеті. Бұатын некінен ол портал раздел бутыгар 217 мемориальный доска кирен тұрар. 2017 сылдаққа грант қиялар Министерство культуры кенінсер. Ол гранынан тоқтақсы бұта. Оған біле дискеннен, бұрысты біле бар болатшы бұта, CD-ROM дискеннен, справочник тақсы бұта. Ага, мемориальные доски де. Память Якутска мемориальные доски де. Олон на боллана тох сүйзбүйонсетте мемориальные доска кирбите. Ол өсөөлүп колар 12 жылгадыл таксыбыт таарбыт мемориальные доскалар кирбиттере. Олон tukay бут ото бирем хайдар ерин быгытынан кыйын арылыбат билген. Дискени билен кыйын көрөр кыйга хо. Олин биген ок костан тахараммыт PDF кынам катя бондук жоңго тидинген файл оңороммут ол токпутурук пуппут. Раздел бутыгар. Ол таханан форматын улартаммыт олох холобурт онны кирен көрдөх котунан картарылдар. Яндекс карта. Се Жукускай корот картата олонны буллагана токтаксыр галочка курдук. Ага, өңүнөн холобур. Олонны баттатын даны канды кулса, канды жияга, кими каналла, касыллакка, бу кимин кылгас биографиялар, бу кими тугунан каннагы косөбүй, суриятчы булла кини айымнылара бартамындык испигенин таксан келер. Се онтук үчүгөй, оны картскалар холобур. Мемориальный дисканы баттата кац койон таксыр. Оны жол информация, токпар информацияны бартын болукка. Очоны бартын кацкага түһөрөнүн бартын бер. Ага. Бу кацкага түһөрөнүн барты бебит. Хөҗөм мөҗө сайыннары йындык. Сайын түһөр хатыбыт биле кар соогын кемиге? Бу колор булан биги Федор Кузьмич Попов мемориальный дисканы тагып турду. Бу диска касылак турду. Бу диска 2-нче кыллакка ымын хеттис күнүгөр. Билке күнүн этун бранин сагана турбуттар. Именно Федор Попов улусатыгар библиотека стендер үйүбүттенер турбуттар. Ябыттар. Чамына колор ал мой Якутск киребин, онна эти разделга холобур кайры кие бидер ки атын талым даган. Ага. Онда сибиле тунан арыкса хаҗар бу суриятчыларга, наукулеттеригер, тура государственный деятель ден бартамны арыкса хаҗар. Сыраксын Альбанихер, ол этебинде холобур бу тиги муспакка үле хаҗар буллак битсе, порталың урок бутуттан ыйга иккили үстү мемориальный доска уга турабыт.